Dima. Hah? Mak sengkok sampai depan denak Arya. Kita itemu. Dima orang si arupa sengkok Dima. Jadi mun berdina, engkok mun berdina tak nyaman. Berde alas raja lebih bagus kok ngetek ke dilu dengan ilmu alas ya. Iya. Sengkok nyatana berde bengabeng nalek teki orang si arupa sengkok. Tangale dari beng abeng Arya bededina tapi Arya koring ngata ada de emas mone temo bena engkok males kalau kak natang golek de emas aduh arwah mak orang kaliak siapa iya arwah oh iya arwah mungkin Arya maling ya. Coba petaka dari budi karena orang bila sial tak kira bisa buru coba entar aku ya siapa petak sengkok hah ngalaknya mana tibi Arapa engkau tahu kan kok engkau siapa petak gue nah benar siapa oh benar terus tahu engkau Purboyo Katut Kocok Pringgon tani betina benar sing aku Purboyo benar sing itu cimat kali masodo Pak Beli Arapa Pak Beli ngaku benang tanya tanah benang Purboyo angkok Purboyo mak benang ngaku benang Purboyo Arapa benang Purboyo benang tanya tanah maling aropa Purboyo mun berina benang se masake ate benang sila ya ngate benar betien na benar sing aku Purboyo saat ada pak kabekton benar ayo iya ya boleh dong ya mate benar ayo Tarema sedengko, yuk, ayo, marah, ayo ke biosip, meriah benar, yuk, ayo Purboyo, kapioki benar, Arapa kapioki, Arya, mak buru benar jong mak buru benar tanya tanah benar oleh cacana mai hilang benar tapi benar monki etangalia deki tor bunte kalau bengkok
Bodoh apa? Arean ada pak kadunya jo. Waduh, mak kajuna kantore kajora. Engkau ben-ben keabiten bedeneng ekayangan. Mone eratin. Kerong kok sampai ke alam dunia jo. Make kaula makrong juga, mak. Iya tak dem alekna jo. Boh gelok. Engkok noro akak. Depot. Iya. Mungkin bodo ebing keng juk nah, bae kalau aku alek tahun ning kaula, mak. Radin apa kita ada ya? Kaento abareng Radin alek mah. Oh, abar Sareng Radin. Yang kok melonyor ka ada jo. Mengki. Sareng Be Kak itu Radin. engkena be aneko bule bentika dek karama ki jauh ki. Aduh selaki jauh din. Aduh, Kak Be. Dinto dek kang ngemertakumolo selaki kare perjalanan rakira setengah are. Buru depak dek ngemertakumolo. Betien naki jauh tangki be. Laras debunan delem. Le Kak Dinto alam dunia Radin. Bede beto, bede sabeh, juken mira ngabiru ning alam dunia sami bede sedeja kaya Cuba becek aneko aburen tangki be. laras debunan delem Tangki be. Teti mata antara nabula kala bentika tangki be. Dalam. Samoga tak sampai aneko tanoro dek kapereng si cuba be. laras debunan delem sabab ning alam dunia Kak Dinto masa ujian masa sekolah di delem sareng nan delem katipun apa sekengengah ijazah sebagus Kak Dinto delem Lakan kini ko be tape. Neko wajib bula bentikan nyari ilmu wajib. Be. laras debunan delem Tapi tekak pun ilmu na banyak be. Ani ko sengak ngastete karena ilmu ni ko kala katengka be. laras debu ilmu Kak Dinto kalakat ingka sareng akhlak Kak Dinto Ka delem akhlak kata tetengka na manusia. Sabab be keniko menurut angki aneko betul na bule atanya bule be anape mak sampai aneko kala deeka bebetek pola nanape be delem katipun apa ring aku aneko menurut mak apa bule tak bekal nerusaki keniko Udah apa bobini, be mah. bede orang keniko itu mau nyongop tak Nih kan tuan tim. aduh Ay, ma. Aduh, Tina. mak nan delem dina judul pati Tinaju. Ay, mak nan delem sampai depak dek ke tempat Kak Dinto delem palang bule gak semar palang bule tondung kala ben kak Mas Darmawangsa ay. beda katetian ponapan nang ing ngampertaku molo Kak Dinto delem Mula nakatetian enak kira ngamertaku molo kak Semar Dedem. ani ko cimat kalimosodo elang kak Semar aduh Elang, arah apa jauh elang. teti saat samangken jimat kalimu soto sampai elang dari ngampertaku molo elang Pakut Nggih, kira ani kak ko Mah. kecok maling sakte waduh Kecoh, ring kento. mak sial benar Mata siala sering bareng cok ngicok kene takok kau lah. nah tahu aja Kenapa, mah? mon sampai orang-orang ngampertaku molo kaelangan jimat kalimu soto Ki, Arya nang ing ngampertaku molo ancor aduh aco. mon sampai tak kenal jimat kalimu soto ngarte di kakak artena Ngarte kulo bon. Nih kakak ulo si tak ngarte. Mak bisa ngicok maling pasira si ngicok. ring Kento. benar
Cek perak aca-aca jimat kalima sodo. Tahu ka artena? Oneng mian. Jadi aca-aca na orang coba jimat kalima sodo. Oh, ki oneng kau lagu. Mana pireng Madura pun apa delem. Mon ring Madura ngocak kalema beden. Oh, kalimat Ota beden. kalema sahedet. Oh, dadi ikak disak jugen Anyama Pancalema. Boh, benih kura Pancasila. Iya jetang masuk jeria kia akabung jadi kia jauh. Lain mah. Ayah aberma. Syahadat kur asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat. Kunci Iya. Pancalema Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, Ring. kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, entah. Orang timbilila tao jimat kalimat soto otabana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kotu tao de kalimat Pancasila jiria. Oneng. Mon tak tahu kajiria jom ancur manusia jom. Gering. Entong, kaman nih Engkau. Kenapa? Ongku naring engkau susana luar biasa. Ki. Karena orang pandai bening ada mon sampai elang jimat kalima sodo. Hah? Ari-aring iya ada raja musibah. Aduh. Tuh boleh. Odi naro ajong Ki, tak ngiring. sempurna. Mon tak tahu kaya Pancasila jiria. Mangkana iperingati si buruh kalaban Bapak Jokowi. Jokowi. Iya Bapak Jokowi. Yoko mampir. Iya kesaktian Pancasila jiru ajong. Nah, gini. Iya. Ngiring, pun apa boleh? Hah? Apaan jangan ben mon Pancasila? Setong apa? Napaan? Ki ketuhanan Setong yang maha esa. katuhanan yang Maha Esa. Ki. Mon la orang tak kenal Tuhan dong. Ki. Arya Odi Parcoma. Oh. Teti Parcoma dong. Kak Semar. Dalam Kak Dinto Gusti. Jika mah sampai bededinto nape Kak Semar. Di dalam narima pakon dari raka epon nan dalam Gusti Prabu Dharma Wangsa. Pakon ngone Raden Bang Priambodo nang ekayangan Kak Dinto dalam. Bang Priambodo. Laras Keniko saya nyama Bang Priambodo. Laras Keniko Kak anaknya Dinto. siapa? Kak Potrana Raden Arjuna Kak Dinto dalam. Kemah Kak. Kak Dinto dalam. Aduh Kak Semar. Kak boleh bula Kak Semar. Dalam nyan edi. Raden Bang Priambodo. Nape Kak Dinto bede mah jadi epenan dalam. Maju Dina di. judul pati Kak Dinto sedari ngamarta kumolo Kak Dinto dalam. Mak Pak Dento Menurut debu epon Kak Dinto itu kane sareng obo epenan dalam Gusti Prabu Dharma Wangsa dalam. Kemah Kak Dinto kemah. nyaranan dalam ngatur bekte. Sasai epon lan dalam aca. Engki mau leoneng kabula tangki. Dalam. Jengoba. Ya tore. Jengoba Jurupati di dalam. Jong. Betien na saya hanya Bang Priambodo. Engkau Durupati majadi na jong. Engkau ongku na depak de na ari apa kal nyingla na. Apa napa? Nyingla. Mak nyingla akan nyingu apa napa? Pujong singko epokol bening ubek na pola na cimat kalem sodo elang. Ari singko epokol setengah pate. Mun tak sampai temu kok sorojo mule kanjing ubek. Pon apa sakeran ajeng ubek oneng. Cimat kalima sodo paneka sengi cok pasera. Aduh cong mero triwayat. Ada setong bebini si anya memusto kowe ni tapi la arupa Purboyo cong. Arupa Purboyo. Jeung oba ajunan Paleman. Abeli jeung oba. Saingkeuna katukan. Kanjing oba kotu Paleman dek kakarang tumaretes tak pun apa. Soal elang ngacimat kalima sodo Bang Priambodo. Aduh naong kuat cong. Iya mun dara jariana
Latinang kok abeliang kok yo menceritang ke engkok Kak Semar. Delem Kak Dinto tinaju. Boleh sora beli Kak Semar. Laras. Nyara ketika Dinto bisaos. Nang delem nyoprek guber dek karang tumarites sabab bede keluarga di delem. Nang epatisan karang tumarites kan di delem. Kitina bula Apolo ngakalaben rajina tika Kisir kiragin gerua Kak Laras Semar. jebenan delem. Nyara manati bede kasokan epon. Ongki cengak kika Mator abang bang Brambodo bula Kak. Kini kok persis ramana Kak Bodoh Semar. tanggungan di delem Kak Dinto. Angki Kak Angki. Teti bula mau abelia kika. Nyara dia sore. Dong, bang Brambodo nak. Jengo be abelia menteri tangke ya nak. Muntai tangke mulia kakarang tumaretes. Kok ya jong. Ya tore jengo be. Ya tore. Ya tore. Oh ya amit kok jong. Be Semar Petruk Garing. Akompol kapi ayu aparmpeukeun. Sanyatana bila engak riwayat teu kanjing obe. Arya jimat kalimosoto ege cok maling sate aropa Purboyo. Laras. Laras jebunan jen. Kaangku ibu lebe ngauningi maling kini ku bede dimma. Jika edimma kendi wasiat ke ruba. Kendi wasiat ring. Kendi wasiat ini majong. Mane jadi gedeng lah. Area kendi wasiat te parenge ebuna Ratin Bambang Brambodo. Kene kobe jika ngabeseuna pepeuy. Bereng cetak etangale bisa etangale. Teka bede jejen kun ser pada mai tangale ke dia gua. Oh, dadi manabi bede jajan ER. Ada Tangale engki tangale. Mangken mah. Hah? Kendi wasiat mai pa nyari ajojon. Iya umpamana. Hah? Umpamana bede renge cok jajan. Oh, temo. Temu iya bezeki neng ikan diri ya. Oh. Coba rumah. Hah? Tengku. Wak, bodoh orang akal pijeleng ngerap jajan. Hah? Ngerap jajan. Wah, tak ngerap gini ka melek lho. Apa namanya? Melek jak nak lho. Niko. Aduh. Pak Sutomo malako. Hah? Pak Sutomo malako. Oh jeru aja. Ki, Akal api biru. Iya Sutomo ya Sutomo. Duh, Tomo. aduh, Siapa cong? ngendol. Hah? Ngendol muntah. Apa nang ngendol? Wan muntah yang ngendol. Kau nang ngendol? Anga, kau anga. Duh. Apa? Aduh, budoreng mah. Hah? Budoreng ngending mah. Siapa? Duh. Tak mau. Elang mah. Hah? Elang. Depak ke atas boler ya. Pakelar abdek sengkok. Pakelar nyari sengkok. Tekak kong semate tak kare temu. Pada naratin Purboyo tapi tengok tepak kasih goni kajan sini. Maling iku. Engki mangkana. Malah mun bede semak ka sengkok cekel lah ben kudu. Mon pancet Raden Purboyo mesti nak kenal Kak Kangko untuknya. Tengku. Akan coba Sendeme kong. kenalan. Sendeme. Siapa dia? Hah? Hah? Dimar. Ngat pelingot dia. Tapi. Duben roben na. Hah? Aduh. Bila engak kuak marwet aja dah.
Gua tak kenal. Hah? Kenalan nih. Mun pajet. Hah? Mun pajet kenal. Kasih nguasai neng nagara cak-cak. Nagara apa? Cak-cak. Cak itu kop colok. Kenapa di beda nagara cari ya? Hah? Angkok tak kenal kau nak jadi cerok kenal angkok. Nah, kenalan. Kenal lagi. Mahmud dari nagara cak-cak. Bekna. Oh iya, benar siapa? Kenal lagi. Siapa? Sengkok Purboyo Katut Kocok dari Demam. kalau paeng kok. Oh, entah beda paninggun namun kalau pae. Internet. Hah? Internet entah lucu. Oh, Pringgundan nih kan? Bener? Hah? Pringgundan nih? Katut Kocok Pringgundan nih, lah. Iya. Oh, tepat. Oh, internet mau tak tahu kalau pae. Apa? Nah, kamu ning lupa ruah. Purboyo Katut Kocok tak kenal ka Mahmud dari cak-cak. Cak-cak, bekna cak-cak malolo bekna. Nah, kenal lagi. Ya. Ari kabuleuna sengkok. Jajan. Ya, kabuleuna sengkok. Ari ya seeko caagi Katut Kancot. Ari ya. Siapa? Katut Kancot. Katut Kancot. Katut teriak artinya apa? Katut teriak ingat setang wah. Oh, setang. Kancot. Kancot ruas saya petataki, teti setang petataki kamu anak. Apa ini? Mak eka minco, mak eka dek gelek kok. Mereka lek gelek norok. Mak ngakak ben. Mata ngakak aja bisa boleh. Ui beli siapa? Beli siman. Nah, siman itu kop colo ben siman. Ay motor kobon giliran. Jong. Apa jeng? Hah? Beremah. Ini bener colok na buat. Aduh. Saya dalam nyelo. Dalam nyelo? Nyelo. Beda apa? Benar saberingan sapaan ya? Mahmud. Yo. Matsu. Jurwa. Matsu. Katut Kancot. Lurah. Mak arwahnya lenter. Ay. Pada nahok. Hah? Pada nahok. Jeria. Cek saking ngabede tatang ke ngala agengan tak duka jeria kening panjang kek kengan elong ayo. Elong ha? Iya. Mere kene gelo. Amun lanceng gara jeria. Entah dia kabula bede siapa? Katut Kocok Pringgundani kok ya? Iya. Yo. Antos. Iya. Bener nih kata oning ten kakau. Tak kenal kabe. Masa kau Kangko tak kenal dia. Biane kocak asianya Mamatsu cak. Mon lakar Ratin Purboyo. Kenal. Kenal. Dia pas Maleng. Tidak kok abede Ratin. Mak Yanjo maleng kan. Iya. Ratin Bang Priambodo. Beremah. Kak Dinto bede setong oreng. Marena. Arobe sapopo epenan delem nang ing Amarta Gumolo. Arobe Purboyo Katut Kocok. Kanyataanna beremah. Kanyataan nama Nabi Ratin Purboyo Katut Kocok. Lah Kak Dinto kenal dek di dalam sareng anak di dalam. Kanyataanna tak kenal Kak Dinto. Tak kenal. Keras Mun cara geniko maleng entarana ben bula. nyarak ya toh. Orang ajar geniko. Hei maleng. Hei. Ya. Bekna maleng. Pola bekna maleng saya hanya memustoko ini bekna aja. Hah? Karapa? Acolok je ben saroben. Maka maling bekna. Engkau benih keturunan maling. Acolok je ben saroben bekna. Muntah palang bekna maksa esam beli kalau benko. Arapa? Esam beli. Bekna gendim maka kontenna bekna. Bekna tanya tanah maling bekna. Saat ya bekna tahu rasana pokok lana. Bang Priambodo bangsat korajin. Ayo.
besegi. Ya jumparinga. Bang Priambodo orang sayangan. Kurang ajar beuna. Tahu rasana beuna. Ayo. Ya, abun. Bangsat kurang ajar. Ya, mati beuna. Ayo. Ada obos. Obos. Adek mati lah. Mati. Mati tak kok mik mati na tak bagus ki kurang mati maksud demi. Iya. Dia di buntok. Beli boleh jong. Sambil. Otak banyak kokot. Hah? Mak nangis. Mak mangkong kowe bajarari. Orang cacat tungku, orang kurang ajar, orang pepetang, orang koceng ungku. Cewek. Hah? Mak cewek. Siapa tuh? Sambil dia tengah kok nangis dan kula mek takut mangkan bobi. Bobi nek. Bobi nek kene. Anu bobi nek. Edim. Kene ta. Aduh. Engkau. Terus Arwah siapa? Rama Semar. Aduh, Di dalam becen Semar. nabek naring. Iya, Panjenengan Pasera. Kok bededin nak lu naring. Pasera kok. Arwah nengen-nengen dia murur sabar. Kama. Wah. Pak Sutomo. Aro. Edim. Pak Booking. Sutomo beri amper. Booking kok naring. Benih Pak Sutomo. Benih Pak Sutomo. Pasera, tuh. Pasera. Pak Sumarni. Ah, Ring. panjenengan Pasera, kaula gering panjenengan. Ring kok kapsesa pendera. Engkok Eh? mustoko wene. Jerwa siapa ha? Sekamaan. Arwah roro. Tuting kama. Di dalam. Tengah. Njak Neko. wawa Coba. aro. Beratin kura. Radin siapa ha? Natin kaula Bambang Priambodo. Aduh ring, jadi ate kami peseng koreng. Jadi ate ketia lagi naseng koreng. Ring, betien na jadi abang Bang Priambodo. Berma dong, berma. Maju. Arah apa dong? Beda apa ring? Hah? Beda apa? Bodo cewek. Cewek? Cewek. Cewek pula. Si yang cani jumparing roben kok. Kisahnya Markasa. Aduh, Cewek. siapa mana? Mus Pasera. Engkau. Ki. Engkau mustoko wene. Benitoku Barokah. Oh, iki boleh pole. Mostoko ini. Dan benih Mustoko Barokah, Mustoko Weni kan. Mustoko wene. Oke, benih toko lain nah benih toko oreng. Ya, berem masih kenalan kok ring. Ay, kenalan lagi. Sakit kento, dusi kau tak toman ring. Ceritanya lagi. Hah? Bode nomor HP na. Berma. Bode si kenalan minta nomor HP na. Si kemah jerua. Oke. Iya jerua. Jerua kok tahu. Si jerua kami mimpi pacit persis jeria benar ro. Bangket. Panjenengan pangki bisa. Amimpe nang dirim telepon pajat. Amimpe. Oh, amimpi sengko. Oke. Cuma Ya, manis. ya Latina. Ya perak kenalan tak apa tanya. Apa tan? Mak rajin. Semai. Hai, besang Tuh. gua. Muntan Aduh, dok kau lo. Mak orang nyaring. Laju cek rajin acara jeria ring. Betin jeria mustoko ini. Cuma engkau cita-cita. Sampai berdiri nak kalah benbe. Nah, benih gaya nyari ring bebini. Si esare jimat kalimosodo. Aduh, katika dinto kalresan. Mustoko ini ratin. Rama juga, iya kan? Leres kak dinto kalresan katika dinto. Apa namun sakali kuro. Anu kuro. Iya dia namun cara jadi antarana pola-pola kecilen-cilen sempurnana orang pandebe ta yeri. Mun pun taresna kapan jenengan. Masalah jimat bisa ya benta. Oh iya. Oh, gini kagampang. Entarana ya. Oke.
ring seratin mesto koweni kena lagi ki bule beng pilam botong Kak Mas betina ajunan Kak Mas ajunan seeka mempe lambe Kak Mas purta pangki mangken Kak Mas purta seding mangken Kak Mas ring segerita Kak Mas belersa ajunan niser kamu toko ini Kak Mas mustoko ini tak usah tanya bule pacet niser bila nang ada 3 ring seratin Kak Mas ongkuan Kak Mas Ajak mana bini serongku Kak Mas Ibu Kak katipun apa Kak Mas yang tarana orang laki kalaben orang bebini si bisa sempurna Kak Mas Tin cara gini kok Tin mun cara gini kok made tekak sakejek tak anape iya ring bermaring Ibu bengok kakak merta Abo nedeki kabina wa kabina di mata benta deki kata oh kibo saja dia Ibu perkara urusan gini karena senengan bisa marina akak oh iya mah yuk kibo pi norok bu lagi kamar sore kamar oke baca iya Sateji para Rabu semua ada selesai para Jiki dari dendam Prabu Mustokorojo tutup ke Kak Dinto orang yang lebih pojok rasa pura si Saraji Rajeda